I hate caged. Call me. Okay, this is weird. Right. Existential crisis. Call me. Is mis Isla Scott agus sé seannetar agus scríbiche hunn. Well, bí mi scríbh an an Gaelic agus an bearla. Agus sé vibes caran sochgur agus séascar a hain mar is tríce. Yeah, áireann mi géin cianalas agus farach in móra. A ha Gaelic riamh iad a bhí na uí mór na mo bheitthe. Bha mi riamh an sas as a bhád agus bhí gafhdaíon colladé mo henna agus. Yeah, bha mi ddíireach ar seán na thula codm a gáil a chaan na chhlacha, I suppose. Agus good náta a hiúnta mi go ceáil. Bha ceáil riamh cuiteach a cóirseadm. Luke Kuhl, mar Taylor Swift, Lizzie McAlpine, Phoebe Bridgers, Lana Del Rey, is an ula. Nu bha mi fásuas agus chará ceáil mar sin really rí eicgin an sil Kuhl na Gaelic, agus sin an bearn ha mi kind of a fiachan a bhilianach le mopar hain. An nu ríchir mi amach a chéad EP acham, Fhathast, woo! Se measca chuigte gáin Gaelic agus bearla sin. Sé fócha go bhain go aine machchas an til, I think. Gus an clonneach daine na háin chearsteacham scríb mi hain. Ha mír cuaram an go leir dhéana chuteach bhain nuí go meach mat Anglis sin. Sa chéad dá amach leis chuairt bheith chud mí ar dá Hit the Hebrides. Project a háisich mé anna fiche píchta trí quality Hit the Road Tours. Agus a scilach goléad ar coolla sin a cha sin ar sin Lila. Yeah, chanig mi dé mo charit an Holly agus sinné ag na cuaman sin agus long story short cha burinneibh tían gan head chiad turas chud mí ar dói cuaman úda ar sean codm thurscaibh tían agus in Ilan ecin. Chanig mo charit an Iona agus Fiona ar a chuirst cuiteach agus ha mi has chátaingil go dréine se. Yeah, sé jeb misca chuig de stairlich in a bhain. Cumar has na farach cin. Yes! Where's the music? This is so embarrassing. Are you crying? I'm a little bit crying here. Bha nuaí cuiteach lán choraman éile mar fésin a níos céilteach is a gáil. Bha sin go más áirite leis gun do chluich mí an áirstúlar a chaid chuir dáid le mo charit an ag teistá an heirig agus bha sin má bhí ruchuich in Ilan acham héin. Have we got any Gaelic speakers in the tent? Woo! We're going to do a Gaelic song next, one that I wrote myself. Ha mis mé maithe an bliana cáil callach rí sinúí ha mi dul bhí ar letrang. Ceáir stáirich. Yeah, ceáúd ha mi go má ar fidan gus stúd a chuir amach agus ha mi bhí féh úne bhóras an cúiste na háirn seo chuir amach, so sé fíte bliana a sound ha mis miniu. Agus ha mi cuiteach ha mi ag níd a fad bhfuil mí tíireach kind of bit mo bheag lachach leis is soul ha seo, like soul Kuhl na Gaelic, soul Kuhl glaschu, ha mi seo ar an olthe agus tíireach iad a bhíad mo chuirsteach le daine a ha chá talentach agus chá cumasach agus jólas chá farsineach go éiad an stúla seo, like had tuabhas go fólaseach acham rí únsach a chas na dhéin mar a bhís seo ula a gopa ach yeah, go cafés dé ha an bliana dul chola. I'm your fitting it on. I should have put my CDs in the... Oh well. Cool. Okay, you I think so, yeah. Fashion, quite good, I thought.